Lepo pozdravljeni na novinarski konferenci rokometnega kluba Krim Mercator po končani sezoni 2021-2022, v kateri so krimovke nadaljevale s serijskim zbiranjem domačih lovorik. Tako je v domačih vitrinah zopet pristal slovenski pokal in pa 27. zvezdica za državni naslov. V Evropi pa veseli dejstvo, da je Krim naredil korak naprej in se uvrstil v četrtfinale, kjer so bile krvnice naših deklet, včerajšnje zmagovalke, igralke Vipersa iz Kristiansanda, ki so tako ubranile naslov evropskih prvakinj iz lanske sezone. Misli po koncu sezone bo jo z nami delili športna direktorica kluba Deja Ivanović, predsednik kluba Iztok Vernik, pričakovanja pred začetkom nove sezone, ki je praktično že pred vrati, če tako rečemo, pa bo predstavil novi vodja strokovnega vodstva Dragan Adžić. Deja, če za začetek potegnemo črto pod sezono, ki je za nami, kako bi jo ocenili? Ste zadovoljni? S čem bolj, s čem manj? Hvala, lepo pozdravljeni. Kot sem nekajkrat po zaključnem tekmovalnem delu sezone že povedala, pa tudi danes lahko strnem v bistvu naš pogled po opravljenih analizah, da je sezona, nekako cilji za sezono so bili definitivno izpolnjeni. Dejstvo je, da smo se po 9 letih uvrstili v četrtfinale najmočnejšega klubskega tekmovanja. Poleg tega pa seveda z odliko opravili v domačem prvenstvu in pokalu. Kar mogoče boli ali pa, da rečem, temna senca zaključenega evropskega tekmovanja je morda to, da smo v bistvu na odločilnih tekmah proti ekipi Vipersa, preteklim in aktualnim evropskim prvakinjam, pustili slab vtis, nismo bili pravi in dejstvo je, da je to tisto, kar nam bo pustilo odprto vprašanje, kaj bi se zgodilo, če bi bili mi v pravi formi oziroma v tistem izdanju, v katerem smo v letošnjih sezoni na nekaterih tekmah že bili. Tako da, ampak kot rečeno, če bi nas po slabem začetku letošnje tekmovalne sezone in izjemno ambicioznim napovedjo vstopom v sezono vprašali, če bi bili zadovoljni z trenutnim izkupičkom, bi se verjetno podpisali na to. Predsednik, bi se? Evo, mislim, da sem odgovorila. Če izkoristimo tole za uvod, se pravi, v novi sezoni bo ekipa nekoliko spremenjena. Kaj lahko poveste o tem? Ja, dejstvo je, da kot vsi veste, je kadrovanje v najboljših evropskih klubih, čas za kadrovanje nekje po končanem prvenstvu ali pa že kar med prvenstvom, po velikem tekmovanju, se pravi evropskem ali svetovnem prvenstvu, in potem se malo potegne v januar, začetek februarja. Takrat imajo večina ekip že praktično sestavljena okostja ali pa v bistvu večina svojih ekip. Tudi mi smo v tistem obdobju letos kadrovali, sestavljali ekipo, predvsem smo zadržali posameznice, katere smo želeli zadržati in želeli ekipo nadgraditi na pozicijah, kjer smo smatrali, da smo bili šibkejši. Absolutno z novim strokovnim timom, s katerim z neprecenljivimi izkušnjami glavnega šefa stroke, gospoda Dragana Adžića, in z ekipo, ki jo danes vidite tukaj, se pravi z izjemno močnim strokovnim timom, verjamem, da v bodoče lahko pogledujemo tudi korak višje. Zavedamo se absolutno, če ste si ogledali zaključni turnir najboljših 4 ekip, da se res igra astronomski rokomet, da so izjemne ekipe, ampak definitivno pa verjamem, da imamo mi material in seveda strokovnjake, ki bojo znali delati s tem materialem in da lahko
upamo in sanjamo o tem, da bomo šli morda kakšen korak više. Hvala. Deja, hvala. Dragan, najprej dobrodošli v Krimovi družini. Za začetek, kakšen izziv predstavlja vodenje Krim Mercatorja? Dobar dan svima. Meni je stvarno zadovoljstvo da sam ovdje ispred vas u dresu ili majici Krima. To je klub čiji sam ja prijatelj i poštivorac za 10 godina i mi smo kao ekipa iz koje ja dolazim ili grad ili država učili puno od Krima budućnosti i u toj nekoj fazi zlatnih rezultata Krima smo mi bili ti koji se učimo od Krima i od tog nekog vrhunskog rezultata i puta do vrhunskog rezultata, tako da sad vjerujem da je došlo vrijeme da uzvratimo za tu mogućnost i za to davanje Krima prema budućnosti i ja sam tu da dam sve od sebe. Jako volim i srećan sam što sam dio Krima, srećan sam što imam sjajne saradnike, što imam sjajnu upravu i sve imamo jednu jasnu ambiciju i jedan jasan izazov ispred sebe. Imam privilegiju da sam trenirao većinu od ovih igračica koje su na ovom spisku i vjerujem apsolutno da je moguće njih podići na viši nivo bez obzira koliko oni imaju iskustva. Naravno da je uspjeh put, da neće ništa preko noći, ali već godinu dana sam u Sloveniji, već imam dosta tih nekih inputa i dosta tih informacija da mislim da sa sjajnim timom koji je uz mene možemo da unaprijedimo ali apsolutno svaku igračicu koja je dio Krima i da možemo timski da djelujemo još bolje, da budemo konkurentniji ekipama koje su na papiru jače od nas. To je nešto što je veliki izazov za mene kao trenera, veliki izazov za ekipu stručnjaka koju predvodim i veliki izazov naravno za sve djevojke koje ćemo predvoditi naredne godine. Tako da, to je to. Po krajši pauzi se vračate v klub. Razlika med klubom in reprezentanco? Ogromna je razlika. I jesam se uželio naravno vrhunskog rukometa i klubskog rada u klubskom rukometu. I ova pozicija sada da mogu biti, da mogu na neki igrače uticati i sa klupe Krima i sa klupe reprezentacije Slovenije. Vjerujem da će apsolutno se pokazati kao prava što se pokazalo u prošlosti i čak i u Sloveniji i generalno ili zemlji. Dakle, ja dolazim od Crnoj Gori. Tako da mislim da naravno veći uticaj, veći je značaj rada ili više se može postići radeći u klubskom rukometu, apsolutno se mogu neke stvari isplanirati, sprovesti, realizovati, vidjeti taj učinak mnogo više nego što je to reprezentativno, tako da meni je to nešto što je onako i osnovni prirodno potreba da radim svaki dan i da učestvujem u pomjeranju granica nekih igrača, u pomjeranju granica tima i to je ono mene u svojoj trenerskoj karijeri, to je meni najizazovnije. In še tretje vprašanje. Načrti za pripravljalno obdobje in cilji za sezono? Pa, što se tiče sastava, on je značajno promijenjen u odnosu na prošlu godinu. Od tog nekog startnog sastava Krima pred početak prošle sezone, 9 igračica nije tu. Jako kvalitetno je po meni odreagovala uprava Krima i uspjela u datom momentu iskoristiti neka dešavanja na tržištu koja su bila takva da smo mogli dobiti jednu Anu Grossi, jednu Tanju Brnović i biti sa njima značajno konkurentni i apsolutno je ostvaren uspjeh u sezoni u ovoj sezoni koja se završila. Sada je to značajno promijenjeno, kao što je vidite sastav za sad, jer mi radimo naravno da učinimo Krim još konkurentnijim i u ovom periodu do početka. Osmislili smo kvalitetan pripremni period, već par djevojaka, odnosno jedan dobar dio djevojaka već kreće sa svojim radom u ovoj off-season dijelu, tako da dočekamo, znajući te djevojke, imamo jako dobru komunikaciju
komunikaciju sa svima i znamo šta je njima potrebno i šta je to što su one individualno pokazale kao neke određene slabosti u prošlogodišnjoj sezoni, bilo da su bile dio Krima ili nekog drugog kluba, tako da vjerujem da ćemo to sve unaprijediti do početka Lige šampiona, a kroz Ligu šampiona rasti kao tim, rasti individualno igrači, mi im dati sve od sebe i onda u tom slučaju apsolutno vjerujemo da će Krim biti i konkurentan, a sama ambicije naše jesu velike i uradit ćemo sve da ih ostvarimo, ali ne treba zaboraviti da je potrebno i veliki rad i strpljenje. Tako da mi smo tu, mi znamo, apsolutno sam okružen takvim ljudima, ja sam uspio na taj način napraviti neki uspjeh. Učio sam od ljudi koji su to napravili sa Krimom ili kasnije do nekih drugih trenera, tako da vjerujem da znam da to razumiju i ljudi koji su nas doveli ili postavili mene za šefa stručnog štaba, mi smo tu da damo sve od sebe i da to realizujemo. I vjerujem apsolutno i u ovaj sastav ima izuzetan potencijal i razvijat ćemo ga i vjerujem da možemo da imamo jako dobru sezonu koja će praktično iz faze u fazu da ćemo mi biti konkurentni i kvalitetni jer nam je potrebno određeno vrijeme da ipak jedan sastav koji generalno je novi za nas naravno, ali većinu igrača dobro poznajemo pa će to biti možda i lakše da dođemo do neke određene forme i nekog određenog našeg sistema igre, a to stvarno ne može baš preko noći. Imaćemo dosta kvalitetnih provjera u pripremnoj fazi i vjerujem dočekati spremno 9 ili odnosno 10, 11 i 9 kada je prvo kolo. Imaćemo to kvalitetno, vjerujem, europsko prvenstvo u svojoj zemlji gdje također igračice Krima treba da napravi iskorak i da naravno onda sa jednog višeg nivoa dočekaju i najvažnije utakmice u klubskoj sezoni 2022-2023. Dragan, hvala. Gospod Verdnik, če se zopet nekoliko ozremo nazaj kot predsednik kluba, ste zadovoljni s končano sezono? Ja, dober dan. Seveda, sezona je bila precej polna izzivov, ki smo jih uspešno reševali. Po tej priliki bi se seveda rad zahvalil vsem igralkam. Brez našega častnega predsednika, gospoda Jankoviča, to seveda vse skupaj ne bi šlo. Bi se pa seveda zahvalil v končni fazi tudi Nataši za njeno delo in za njen trud. Prepričan sem, da smo oboji naredili en korak naprej. Je bilo pa seveda treba podrobno premisliti, kako bo klub rastel in kaj bomo govorili konc naslednje sezone. Če dovolite, bi se navezal na konec izjave in sicer s ustoličenjem novega trenerja lahko pričakujemo, da bodo tudi zastavljeni cilji za prihodnjo sezono višji? Ja, brez visokih ciljev nikjer ne gre, še posebej ne v športu. Jaz sem prepričan, da si vsi želimo res lepih uspehov. Nenazadnje je Krim Mercator najuspešnejši klub v zgodovini Slovenije. Ponosno nosi ti 2 zvezdici. In jaz sem že pred lansko leto enkrat rekel, da bo prišel čas, ko bo te 2 zvezdici dobila še eno. In če to ne bi verjeli, potem vsi skupaj danes ne bi bili tukaj, ampak bi enostavno se predali in ostali v slovenskih okvirih, kar pa seveda ne pride v poštev. Tako je. Hvala, predsednik. Predno predam besedo vam, spoštovani novinarji, pa je še čas, da predstavimo sodelavce, najožje sodelavce glavnega trenerja, in sicer bo njegov prvi pomočnik Jure Štrbucelj, ki se v klub vrača po letu 2016. V vmesnem obdobju je več kot koristne izkušnje pridobival v Južni Koreji, kot v vlogi kondicijskega trenerja in pa v vlogi glavnega trenerja v Sloveniji v moškem rokometu v Škofji Loki in v Hrastniku. Veseli dejstvo, da se v klub vrača tudi vratarska legenda, in sicer Rolando Pušnik, ki je svoje trenersko delo, svojo trenersko pot začel v našem klubu in se v klub vrača po 12 letih. Roli, tudi ti dobrodošel. V klubu ostajata
kondicijski trener Marko Felja in pa glavni fizioterapeut Aldi Muharemovič s svojo ekipo ter video analitik Matjaž Drolc, ki bo prav tako več kot pomemben kamen v mozaiku. Tako, zdaj ste pa na vrsti vi, spoštovani novinarji, tako da prosim kar na dan z vprašanji. Pa Vipers je potvrdio stvarno svoj veliki kvalitet, visok kvalitet i jedno izuzetno iskustvo koje ima taj tim i kvalitetno vodstvo sa klupe. 2 puta za redom pobijediti Đera u finalu, to je sigurno vrhunac i govori puno i o kvalitetnom ulaganju i selektiranju i kvalitetnom vođenju tog tima. Vrlo je teško upoređivati sada, na primjer, na papiru ovaj sastav Krima sa sastavom Vipersa ili Đera ili čak i sastav Eisberga ili Meca. Ono što je vrlo značajno jeste da što je ideja rekla, taj rukomet se razvija i sve je konkurentniji i puno je ekipa koje imaju jedan zavidan kvalitet, apsolutno se povećava i broj i ulaganje u sami ženski rukomet, sam doživljaj ovog Final Fora sa, ne znam, rekordnim brojem gledalaca, to je sve nešto što je pozitivno, ali samim tim je izazovno doći na taj nivo. Ja vjerujem u put, vjerujem u nas, vjerujem u evo što je rekao i predsjednik, da će doći dan kad će biti ta zvezdica, ali to neće biti sigurno prije sljedećeg Final Fora najmanje, a uradit ćemo sve da budemo konkurentni i da nađemo mi put na svoj način, da pobjeđujemo i te koje više ulože i koje imaju možda neki veći roster i bolji roster. Ja vjerujem u to, vjerujem u nas sve ovdje i mislim da ćemo napraviti jedan iskorak i da ćemo stvoriti jednu prepoznatljivost koju treba da ima jedan tim kao što je Krim, koji ima jednu sjajnu istoriju, ali ti rezultati Krima su bili, Krim je imao svoje nešto, imao je svoju priču, svoju igru, svoj sistem i tada je bilo ekipa koje su vrijedjele više, ali je Krim taj koji je uspio to da sve nadomjesti i da bude prepoznatljiv. I to je nama put. Ja vjerujem u to, vjerujem tako smo to uspjeli i u budućnosti, vjerujem kao klubu, vjerujem i da ćemo to ovoga puta. Uradit ćemo sve, apsolutno svi. Vjerujem u sve nas i to je to. Sad mjeriti tu konkurentnost trenutno tima je stvarno nezahvalno, ali da vjerujem da možemo, to je sigurno i svi mi. Ne, Nataša Drepasko se je odločila, da glede na to, da si je pridobila zelo dragocene izkušnje v najvišjem evropskem klubskem tekmovanju, da gre svojo pot, tako da bo nadaljevala kot glavna trenerka v eni drugi sredini. V bistvu nismo skrivali želje, seveda, absolutno, da poskušamo Ano Gros zadržati v Ljubljani. Enostavno se je odločila drugače, na našo žalost. Zdaj, zakaj, kako, niti nismo toliko razglabljali, pač rezultat je v vsakem primeru tak, kot je. Tražit ćemo, pokušavamo. Klub je jako otvoren za mogućnost da ovaj roster pojačamo i ako to bude moguće, bit ćemo otvoreni sve do početka rada ili do mogućnosti da se pojačava za sljedeću sezonu. Ne zato što ne vjerujemo u ove djevojke, nego zato što je to potrebno da bi bili konkurentni ovim najvećim klubovima i još konkurentnije, a sve ove djevojke imaju svoju vrijednost i imaju svoj potencijal i mi ćemo kao stručni štab uraditi sve da one na kraju sljedeće sezone budu na višem nivou, a samim tim će onda biti
i čitav tim. Tako da radimo na tome i uradit ćemo sve da imamo na ovoj listi još možda neko ime. Ja. Pa Manca je još i Jurić u fazi oporavka, znači možda ćemo imati u tom dijelu, sigurno ćemo imati u drugom dijelu sezone, a Valentina Klemečić, Nataša Ljepoja su dva pivotmena koji imaju potencijali. Mi ćemo im dati sve da oni budu još bolje. I imaju prostor za napredak ogroman. Jer Tanja Brnović također je bila u opticaju, ali i Tanja Brnović je izabrala drugu sredinu. To je da, izazovno, ali imam to iskustvo i ja vjerujem da i ta najmlađa i ova najiskusnija čak može da mlađa apsolutno da raste, ali i da najiskusnija napravi jedan iskorak koji možda nije do sada u karijeri, tako da to je mislim generalno su sad tako i heterogene ekipe i to je samo izazovnije za nas da radimo, nije to uopšte jedan minus. Pozdravljeni. Ja. Čez mejo sem prišel v redu, po protokolu, po njihovih predpisih. Enostavno rabil sem 17 ur, pot je minila hitro in sem tle na Krimu zopet, kjer se počutim kot doma. Hkrati bi pa se zahvalil upravi in Draganu Adžiću, da me je zbral v njegov stav, vključno z Juretom, in da bomo vsi skupaj lahko, oziroma jaz z mojim delom kot trenerom vratarja, prispeval k ambicioznem projektu. Kateri so plusi in minusi te dvojne funkcije, se pravi klubski trener in selektor reprezentacije? Pa iskreno jedino nije, ne vidim ni jedan minus ili ni jednu lošu komponentu tog dvojnog rada ako se radi o reprezentaciji i klubu koji je iz iste zemlje, gdje je gro igračica u klubu. To je apsolutno onda jedna stvar koja je dokazano pozitivna. Jer taj uticaj na te igrače je onako mnogo veći sa jedne iste adrese i onda je moguće generalno napraviti u oba subjekta napraviti bolji rezultat. A u svakoj drugoj varijanti, jer to je vrlo izuzetno zahtjevno prije svega, i u svakoj drugoj varijanti mislim da to nije baš najbolja solucija, da neko vodi neku drugu reprezentaciju, a drugi klub iz druge zemlje. U tom slučaju teško da se negdje ne desi neki propust. A u ovom slučaju mislim da je to apsolutno ne što sam ja na ovom mjestu, nego i kada je bio Uroš Bregar ili kad je neki, ne znam, u danskoj reprezentaciji selektor koji ima najjači klub danski reprezentaciju. To je, mislim da je pozitivno za tu zemlju, a pozitivno apsolutno i za taj klub. Ja bih iskoristio priliku da se zahvalim i prethodnicima Nataši Brankici i Urošu Bregaru koji je radio toliko godina, jer su napravili jedan ozbiljan temelj i ove godine napravljen ozbiljan rezultat, jedna sjajna, što je rekla Deja, jedna sjajna stvar za Natašinu karijeru dalju trenersku i vjerujem apsolutno da će ona to i realizovati u narednom periodu i da će imati svoj jedan pravi put koji je počeo da krči ili da ga pokazuje ili da ga iskazuje ili da hodi njime u samom Krimu. Dobro, zdaj, na voljo so vam potem še po novinarski konferenci za individualno vprašanje vsi prisotni. Jaz bom pa za konec podal še nekaj tehničnih podrobnosti, in sicer ekipa Krimovke se bodo zbrale za začetek sezone 11. julija. Med 15. in 25. julijem jih v Kranjski Gori čakajo priprave. Sezona Lige prvakinj se začne drugi konec tedna v septembru, nato pa še tudi domače prvenstvo.
Ob tej priložnosti bi se vam zahvalili, da ste bili z nami skozi celo sezono. Znova se vidimo seveda ob začetku naslednje, do takrat pa vam želimo prijetno in čim bolj brezskrbno poletje. Hvala lepa.